kuwa kane ukwezi kwa mbere itariki 22 2026. Uyu ni umunsi wa 22 w'umwaka. Muri kumwe na Apostle Dr. Paul Gitwaza. Uyu munsi kuwa kane ni umunsi wacu wa gatatu ari wo wa nyuma turi mu masengesho yacu arimo no kwiriza. Ararangira none. Turimo turasenga ngo ibitangaza by'Imana bikorwe mu buzima bwacu. Ku cyumweru tuzafata igaburo ryera. Wakoze kuba muri aya masengesho. Amen. Isezerano ry'umunsi. Uyu munsi uwandike mu mateka y'ubuzima bwawe. Ngukuyeho igisuzuguriro washizweho kugejeje mu rundi rwego. Amen. Yosuwa ibice 5 ku murongo wa 9. Uwiteka abwira Yosuwa ati, none mbakuyeho igisuzuguriro abanyegiputa babasuzuguraga. Nicyo gituma aho hantu hitwa Gilgali na bugingo n'ubu. Amen. Andika mu mateka y'ubuzima bwawe ko igisuzuguriro cy'iwanyu, igisuzuguriro cy'umuryango wawe, igisuzuguriro cy'ubwoko bwawe, igisuzuguriro cy'abene so kikuvanyweho. Icyo washizweho kikuvanyweho, kuko Imana ikugejeje mu rundi rwego uyu munsi. Mana, ndagushima ko ibyo wakoreye Abisirayeli bagiye gufata igihugu cy'isezerano bakigezemo ari cyo ugiye gukora mwene data. Cyagisuzuguriro abaye mu gihe kirekire kirangiye. Amen.